Kuri uyu wa kane abaturage bararwa mu bihumbi bari bagihunga umujyi wa Goma batewe ubwoba nuko ikirunga cya Nyiragongo cyakongera kuruka. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa kane yemeye uruhare rw'igihugu cye muri jenoside yabaye mu mwaka w'1994 mu Rwanda, kuba cyarashyigikiye leta yakoze jenoside kikirengagiza imiburo y'ubwicanyi bwendaga kuba. Muri Mali, umujyanama wihariye wa Kizigenza Colonel Assimi Goïta yavuze ko perezida w'inzibacyuho na minisitiri w'intebe beguye nyuma y'iminsi 2 batawe muri yombi. Muri Nigeria, abategetsi baravuga ko abantu barenga 150 babuze, ndetse hari n'impungenge ko barohamiye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu kuwa gatatu ubwo bwato bwarengeje urugero bwari butwaye abagenzi bagiye ku isoko bwarohamaga mu ruzi rwa Niger. Ikigo cy'Abongereza gishinzwe iby'amakarita kirimo gukoresha ubuhanga buhinduweho mu kugenzura umuvuduko w'imiturire mu mijyi ya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho byitezwe ko umubare w'abatuye imijyi yaho uzikuba inshuro 3 mu myaka 30 iri imbere.